With us this morning mga kapuso, ang Sugboanong architect and artist Mr. Dino Dante Pahaw nga nag-inusarang Pinoy nga musalmot sa Second International Art Festival World of High Watercolors didto sa nasod sa Russia. Maayong buntag, Sir Dino. Kumusta ang imong kabuntagon, sir? May buntag sa Cecil. Morning. I'm good. I was doing some painting para practice. Wow. At the same time, para po sa adlaw, brighten up my start of the day. Og tungod kay maayo ang imuhang kabuntagon ron, sir, hisgutan ta ang kamaayo pud nimo sa watercolor painting. Asa ka nagkat-on niini, sir? Siguro during my early days in elementary years, kay akong uncle is also an architect. Adto ko siyang table mo tan-aw og nasa drawing. Then he was using this cheap watercolor paint. Then motoy una gyud ako nga inspiration sa drawing. Kini daw ang paggamit og watercolor o sa jud daw ni sa mga lisod kaayo gamiton nga medium kay mukatag jud daw siya inig ka paint. Unsay sekreto nimo, sir, nga daw sama jud sa tinuod nga picture ang imuhang mga paintings? It all depends on giunsa na pag-ila-ila ang medium. So yes, possibly nga one of the most hardest medium to control is the watercolor. So murag ila-ila ra gyud siguro nimo ang kinahanglan nimo buhaton sa medium, then practice. That's all. Then just believe in yourself. Sir, we also heard na aduna kay apilan nga umaabot nga event didto sa Russia. Can you tell us more about this? It is kuan na siya kanang invitational juried exhibition. Pasabot gipili na nila ang gi-invite from I think 100 countries all over the world. Ilang gipili kung say papilo nila sa contest. Yan before ka masuod pag yun, ila pag yun tanawon ng imong trabaho. Kung makasuod pag yun sa after inviting you, ila pa nang tanawon og makapasar pag yun imong work sa ilang level of ilang screening ba. Sir, how do you feel nga ikaw ra ang nag-inusarang Pinoy artist nga makasalmot niini? It is indeed an honor for me nga gi-invite ko sa competition nga ilasang nakita na akong kuan sa watercolor. At least nakapasa sa ilang standard. I feel glad and happy. I feel proud to be Pinoy. Nakaapil na ba ka, sir, og laing mga international painting competitions og asa pug ka naabot na mga nasod, sir? Okay, actually most of my participation sa watercolors is invitations. I have one competition akong giapilan dito sa international gapon, but it was hosted in Hong Kong. The editor-in-chief of the magazine, IWS magazine, International Watercolor magazine, that was way back 2017. Then I also joined. I was invited twice in China for Silk Road International Watercolor Festival. And then napo ko usa sa US sa National Northwest Watercolor Society. Napin po ko ngadto as one of the 24 artists na napili sa ilang silver anniversary celebration. Sir, ikaw isip usa ka artist kanang driven man jud mo no by emotions for you to really create. Pero aduna ba mga punto pod sa imong kinabuhi, sir, nga ganahan ka muundang og painting o kay ubay-ubay ang muingon nga walay kwarta sa pag-painting, there's no career in painting. Na-feel pod na nimo, sir, sa una? Actually, Miss Cecil, somewhat it's true. Naay portion nga tinuod yun kay lisod man pod nga let's give him the full soap. Pero naay chance nga pwede sad kang mo-shine din sa imong skill, imong talent. Sa akong gibuhat is
para dili ko kapuyon sa akong hobby nga watercolor. So ning focus ko lain nga bread and butter. And lastly, sir, unsay mahatag nimo nga mga advice sa mga aspiring artists, aspiring architects, and even the parents of these kids who have shown potential sa art? Suportahan na gyud nila ang kuan, suportahan na gyud nila ang anak kay lisod man gud nga i-mold ka og someone nga dili ikaw. Kung nakita nimo ang potential imong anak na kamao mo paint, then let it be. Let him be the best painter. Ano na ba? Mga kung nakuha kung mayo gid siya. So, support dili na to i-twist kung unsay wala sa anak. Thank you kayo, sir, sa much needed motivation nga imong gihatag this morning. And good luck and God bless sa competition, sir. Yeah, thank you very much, Miss Cecile, and thank you GMA7 for the opportunity na inyo kong gi-invite. Thank you, sir. Salamat.